Bariya TV West Buhoro nakushemerwa mnonga ha program reba hindukire ndi bet komujoni kandi ha program eji kwa twegita mu rwo kubanza nebero burizo bari asande shayina seciro eje garuka mu rwa kabiri shaha mukaga guhango aha program ahantu tayisa abantu bataruka mwe na bamwe abantu barabiro mbintu bitarukushana abantu abakoze imirimo itarukushana kandi buri yomwe ko rukumuhurura toka basaguma ko kwabori nambo nerizoba natwara umuco gwo kutayayo mu kabare area ya Makanga kandi natayayira ogunomnya mbwene mweto munyabitabo ninga umuntu orabiro mu mashomero mbwene umunyabwegese ashomise yaba head teacher w'amashomero gatarukushana nambwene bamwe muri mwe baramurebe umwe nakwa naja yes akare head teacher wanje akare umushomesa wanje so akashomesa akebembera amashomero nkabwera nyanji nkamasheruka nkakebambe yakora BSU hatarakabare mwene nibinji ebyakozire mwene byo bwegese ari yahigura nkamapera reka ntandikiraho mbe nho namwakirira ndi bet commission nakushemerwa mnonga kwete umukuru head mistress wanashika waburugiremo na hata abantu binjinja mbachikweta yechemo was a head mistress was a head mistress I see so nanisha bangu tubanze tukumanyeje ukazarwa nkahi owanyu ni nkahi izina no bamweta umucyara pistindiye bwatushabomwe okay so owanyu ni nkahi kandi ukazarwa ryari bafare munonga Betty nakushemererwa izina ryanjye ryo bushikine Kristo shabomwe ryakingiye wankarwengerweho namara kutunga maka konka nkazarwa umwanya gwo ari kweta Kacuro Kigata Parish egomborarani cyanamira umurikigezi yiteke oh really uriyo munyakabare pure yes kabare pure okay hatu noreba kutoyent kuroma shomero nkagabwera nyanje nkamashero kanacho shanguri nko munyabushenyi kumbo ryo munyakabare hatu kagarukana yo muka okay bazire bawuno bahi abazire banje no mugenzi James Tirwomwe rero mama kandi bamwita Vasta Mpangare tubomwe niyo twazarirwe konka muzeye yakana akora Kirembe Mines so nyowe mucyaro witu Kigata nkashomera P1 yonka na joininga abazire banje twaza Kirembe nabariyo nashomera ubu kagabozirwe ryari mwako gwaro kumirwe na kaganishatu birabe na mukago kwa mwenda mazima and umukokori umwana wakangahi ni umwana wo kubanza hajira abanda bakurata ninga wagumuryo anga bakankurata mama kazire tukaturiye abani 10 wabo mwana wo kubanza wabushanga burukusha cyo bwa first born bwe tuburanguhire well tukakura nyine twakurira umutawuni konka ahubwo kuba first born mama kayenda ngo wanyegese imitwarize y'abakiga okukora imirimo haza mbwene nyompura byandusya ari abandi nibazana tukaturiyo mu quarters Kirembe Mines different quarters uri abandi nibazana nibagira ati konka mama notekwa bari kuteka notekwa kwata notekwa kugira ati so ndeba bitanguhi konka twareba twabirabamo twayige okwebisaho okwekorera imirimo I see somwe no muryebyo wagira ngo niyo watandikira kushoma kasese Kirembe Mines washomera mu ishomero ki nkashoma najya ngo nakatandikira umucyaro witu Kigata Primary School ashoma P1 bwanyuma nije naza Cyanjuki Primary School nashoma yo P2 up to P6 Cyanjuki eri kasese then bwanyuma naza Bulembia Primary School mu Cyamushanju ati nyo kuba mama bakubanzira kuba first born barawuka kugira second born so bansigo wa mukako mu cyaro nabaniyo natandikira P1 saho nagira kuba joininga nashanga abandi bari yo mushomero Bulembia was like a bit better y'abahindi than Cyanjuki konka kunagiye kuzo nashanga umwanya gutariyo so nazo mu gihe rwishomero
nabwanyuma kunabeniza kuzo mu P7 bajya ngo ango ni wogaruko shanga abandi naza Brembia nashomayo P7 najikoraje naza Bweranyangi Girls Senior Secondary School senior 1 umwaka gwa 2016 na mushanjo nashoma senior 1 kutwabe twahiko mu 1979 abaho urutaro rwa batanza you know bakana ubweto rwa liberation war twazo mu rutaro byaba bibi hati izo bari mu headmistress yatujya tumbwenu urutaro bahikambarira ibikompora nibitera tumwe nabahiye umutahe sigaza bahare bace kabare n'abakasese abahari wezo twabaribera konka twarira ntacyo twaguma ngo tupfe umukiro twimuka twatoroka abanyakabari twari batakuruga Bweranyangi n'ebigere murukuza kabari twija kabari abo nco tarahungire kasese abazire bakabarigireyo muzene we bari kasese mama ari kunuye so twija nabishi mukamana katimi y'abana bangaye ngora tukatayice ko muri Ghana twazakigere mukana mukirebe ngo numurga bushenyi numukika kabara kigere tukiruka tukandi manyangu tugenda tukatungejo belief tuza kwikayo ngo nobwe tugwe mu muhanda konka tutagumira aho abasirikare bakija bakatushanga twija twatambura first night tukarara rwashamire Kitunga what kamwabe murkari mukasimbura Bweranyangi shaje 10 zecuro then twatambura nebigere mwahika Kitunga shazinga tugenda twina abana bakugombyaro bitakushana abamwe baguma mbarogera mu muhanda nibajya mu muhanda kunkamwe n'abakibano barugamo batoreka ngo mwana mugumiza mu mutora bija twarara Kitunga abusaba dikon twahisireho tuti abantu bakimanya abojo babintu baruga kabare barigo mu Kitunga high school baturetera imifarisi batwarira hakanisa abekanisa baturondera ibyo kurya batutekera twarara second night tuje twarara Rwamparo wanji mwagumiza mu mukasheshe akatariho motoka y'imwabe mubasa kutunga twakuye bajukuriro yeshereka tukantura boko mu mishozi tumaragire hameyini kandi meyini obwo abatanza bakandi bayiruka barunda bishikino bagira ati bone ko bamugurire motoka mweshereka naho wamwayika mwitekinga kabo ngo batabareba konke namba yaguma necendera mwahikamparo third night tuje twahika kuniya kabari nyabushabi obwe kabare mukakayo kabangahi mbwenu katukama tukasigasigana konka tukayikayo abishi batai tukwenda kwenka 20 stiro mukamukira benje at least kere nambe takutinsa mwija mwagaruka ryara yishomero hato rutaro kurwahwireho beja barangirira ngo amashomero gahumuruke ubwo bwire kakuriyo kutegereza Radio Uganda kubona iyo yaranga ikirango. So after the liberation war, which was I think around April ntijukaje twayikungana tuja twavuga n'umutawuno mu hakaroho za basi batiriho za basi zo garza y'abantu ahamirimo n'abana mu mashomero twagaruka yo Bweranyangi konke bitwabe twine byo natino wayikizo mu kekintu bikabiturema tubinaga so twagaruka ishomero konka bakabahuriye ngo abishiki bakabari ngo tubarahire yo ngo bakafwa mwene kutware twina ha gate twine basi kandi tine no mu wafire rukaba rwaye akari ko kushemererwa Carinion auka basi kanzigenda n'ishomba abana in different places. So tukayikayo turi abana bingi. That was senior ubwo tukaturi mu senior 3. Abuka 1980 we are senior 4. Mwashoma orevo yahwa na mara senior 4 ni hayo grade yanje yo kubanza basi bwanyuma nibwo basa kutandika HSC Bweranyangi hati batugira ngo muje umugaruko mu HSC nangwa twarira mwene bakashanka batujemo
twariraho na emyaka enda bwera nyanje nto twaza kuba pioneer niyo najya twikirizana twagarukayo one of the pioneers ba 11 pioneer wa 11 special science class aba arts first year arts then second year kubatire mwa science I was among the pioneers wa science class. Okay, twashoma twaheza kunamazire HS yanje nije nagaruko wito kabare tandika kwegesa wa license teacher mu prime akaru ishomero rutandike Kigata high school vacation ya vacation results kuzija zitari nonje mnonga uko ine combination chi nkanye ne PCB so nashanga zitari nonje mnonga obwo bwire university keriyemwe makerere hatariho na bya private nangwa na bya private kuyabereho ubundi tunkamye ngo abazire bakandi babasa konkaite was one university either bakwesire ninga bakwesire so nashanga ito batuhereze kuzo mu NTC Kyambogo niyo babe bantiri nyine nabandi banywani banje bamwe batire NTC Kakoba niho yabenetandika abandi babatira mu za NTC nyimwe batugabiri konka NTC kuryo kuziho kakora interview so nazayo nakora interview ibiri emo yo kushomesa agriculture ende kushomesa biology na PE kuna hirirwe banyitomu ya kushomesa agriculture so nazayo nashoma nka grade 5 teacher wa agriculture Kyambogo NTC Kyambogo. Okay, inamara umwaka gwa 1985 Bwiro bwe bakambajeta NTC I take what? I carry NTC. Okay. Neija natandika kushomesa Kigezi high school. Nke umwanya gwo kubanza gukora. Nimwe nagabwa nkoze na first school practice na second school practice na nagumayo. Ko kwijuka je umushara gwo kubanza gakangwingana ki? Mbona umushara gwo kubanza ekeri kakatemba. Kungambira ngabana banje bajangu mama hona no iki no gambira amazima abo ko mushara gwanje gwo kubanza kagurye 13 konka utakugura kitoke wanje 13 zitagura kitoke ejen season ya biri serious kona utakubaza kugura n'ikitoke sebyo kuriya tukatu depending ahabyo muka mweno kiba wahirirwa akasente wakabona ogura mwe sabuni okwezi kuona okukora utakubasa kugura n'ibyo kurya that was serious and it was bad konka it was the order of the day twagumiza mu twashomesa ububwire turi kutunga byo kurya bya World Food Program bakoreto mu mashomero batugabira za tinned food batugabira powdered milk mwenu kusupplementing our salary uko salary tine cyango cyabene ko that was tough. It was tough. Washomese myaka ingahe uko kuna nkisho mu July nibwo natunga first posting July 1985 akwa nkamara June 1985 July 1985 natunga first posting yanje ya Kigezi high school konkogwe bakabangambira obujenyi warakota shomushija wa mwihehi mushija nkambuga nokwe ndi Kampala kuna benshoma NTC Kyambogo wakana shoma Bishop Taka Theological College arikushoma ubwaburi. Okay, so twabuganira mu za fellowship sokwe okori umurokore kandi umurokore nkajuna niyo mu senior 1 1977 wera nyanji so tuje twabuganira mu fellowship sokwe wamureba ariko wamanya ngo ariyo nashoma ubwahure namango ariyo nashoma ubwahure ngo nkanta kumanya giye ko nkagira umushyuta betu tumaze na ubwera nyanji yisha yamuno ushaka mubuza yamugambira ati mwene bano ndo muhara wo mu kiga ujunirwe atakamukuretere yebare ko kiro a program reba hindukire konka hadakikeje dekatumure Rukaye mukahumuro tikiri ha program reba hindukire kana mujenyo witu no mucyara piste ndiyebwa ubwo kakoro myanyetara kushana konka
omu sector ya education. So abashomire masheruka, abashomire Kibambe, abashomire Bweranyangi, aba BSU n'abakabare nimureba namumanya kandi ebirungi bye nibyegambira katugumize muna nawe akana aragakuna ariyo mukiga arakwenda omushiwo omukiga okay iwo kakirebota omwana muto hato mwahora ariyo nakugambaho hata ubwo bwire tukantuma ngo twamara kushoma twazo mu field byo kushoma byahweraho icyasigaye cyakurataho niki kandi we aka ariyo naza kweza wakayebe anyebembire nkamureba ariyo mu final ya nyundi kutandika niko ntandikira ebirebe byakaraba hureba kabatana kabahata ebireba abebirebe bakaba babutosha no basa ku approaching na muganira konka bakareba kambatinsa ebe bijwaro byabo byonka ekikoba kikanci kwa muto uwo kamurebota ubwo sinangikabaza cyangumira nashi umwahure nimbe ba Santa konka ndebari ari determined ndebari mature ndeba aine icyakuranze yo misho konka kanchishabira yayizire yangambira nabaza nakishabira okay naza no mukusiba because nkanta kwenda gukora taking a step yintine mukama bas mukama kuyampire clearance nabona kumwikiriza okay so mu final yakuniziro mu mukora school practice yamuhero yaba nibwo yayikomuka so kutwamazire twamara school practice natunga final posting in July twatandika kutebekana December mu December twagito 21st December 1985 obwe nawo kuyaherize bakaba mutume Kigezi College Butobere as a chaplain na yende kushomesa Kigezi High School okay bwanyuma that was December twakora embaga yitu embaga bananga tukajikora mu Kigezi High School Kigezi College Butobere main hall tukagitwa All Saints Church Kabare twazo mu main hall Kigezi College Butobere kandi obwirobwe kuba birushwerwa maso ogenda ofurukane byawo byona orugayo amurimo aha workplace aho wabori orugayo ishomero kushiftinga ninga office bakugira ngo ogende uwo mushisha so January akandi ntokushaba transfer January aho mwamara ukora shwa kwa hatariho position you had to move that was serious yes so January na 1986 natunga transfer letter ukano gishabo handi ko bya headmaster bitwara Kampala buri mwakireba ngo tungireka wow so January 1986 natandikira Kigezi College Butobere as a teacher washomesa agriculture nashomesa nazara nayombeka maka mazum mwatura hamwe obwiro bwakareba kabata ku encouraging long distance relationships ekintu ekyo ko kukicomparingana n'ibya hato kirebota ndeba harimo ekizibu echa adjustment ekyo kumanya ngo washwerwa hati kumurukuma muri distance ushangu buri omwe ariyo kweye ekizibu kiryari buri obwakare ningo bwahati hati mwashwerwa omwari yasumambararaho ondijo yaguma kabare ekyo kuhindukaho ni kike munonga mwata mwene mugumana mbugana nk'abajini konka buriya mukamutunga time muba hamwe mu planning hamwe eshahwe bemwe esafuriye bemwe plane bemwe konka hati noshanga abantu baguma bari separate unamuna tekateko kweye ecyamajuma no mwanjurira no mugambira konka hariho ibintu byotakagamba ahabo kubora hari no muntu buri kimwe turacishobore buri kimwe tarakirebe kukiragende ati nango hatakije simu no basa kugamba nawe every day konka kandi hina akakusigara katashobora kiri so twatura hamwe
nazara abana banje mwazara abana bangahe twazara abana bashatu bonka nibo twazire okay by choice ninga by what God gave by you choice at that time it was by choice so kuna twamazire nyo kandi nakujya mukanshomera diploma NTC na bwanyuma batandikaho bachelor's degree Kyambogo obwe yabire ITEC yo kugira ngo tushome tu aba diploma batunge bachelor's okay so mbandi aho wano dende bayandetera forms forms ezi ati nienda ngozo kushoma wakagumiza yabo mwahure akariyo mwahure akagumiza mariyo mwahure bukonka ahabo kugira ngo akari chaplain azobwo bwire chaplain okotegereza abana kubategeza kubabona sande kushama mwene yije yashaba bishop ngo amwikirize aije ashome diploma in education akajishomera aka NTC Kabare at least abana mbabugane no mu class ndeka kubategereza sande bwonka ubwire ko yabiro bugoti o chaplain utari mushomesa kutaza mu class so ya bishop yamwikiriza yashoma diploma ya education ariyo nakora so bwanyuma yaba qualified teacher so nawe yatandika kuzo mu class so atiri chaplain se cyatuyamba kugira ngo abana bavuga no mu class uje washobovuga no musande mu church so akabaga chaplain yondi patron wa SU bambi magumza mu murimo mwakoraje hamwe twahereza so kuna kuyamazire ajatumbweno atunoza kushoma ntabana kabakiri bato atabano bandekere atokabaza muri class umuticha turi class umuticha habiro opportunity yo kuza kushoma so mwaka gwa 1993 nagaruka yo kushoma Kyambogo abo kawahereze kuzara nkanahereze kuzara okay mbwino tukatwatonka kakoma naza kushoma naza kushoma bachelor's nagumiza munaguruka bica yanje yaguma nabana kuna bendi yo kwebana ngo bamuhindura yaza muyebe Bishop Kibengera Girls School nchumura mbashangayo base diploma ka bachelor's yanje nagiheze kuna giherize bantuma NTC Kabare as a lecturer ukano qualifying kuba lecturer ubwire bakani batweta lecturer unkariye link assistant lecturer but the posting says temporary lecturer okay nazayo nabana yo nishomesa akobwo mwama kayaruje gezikore abo Bishop Kibengera Girls School ari kushomesa Kabare secondary ari kuturo mu town so naza NTC nashomesa kuna bendi yo nishomesa mazire yo ubwire buke akwa kamara 1995 so mu 1996 mbali yaho ntunge simu ngwede miswesi wa hombe nakwenda miswesi wa hombe nkanta kumumanya ishomero kanta kazaga yo ntakurumanya ko kabije banje ngwede miswesi wa hombe nakwenda kandi obo okorire kigezi high school nkakorera konkota kazaga muhombe nkanta kayikagamo manka korera kirekaje hati kuija kuza kumuronda mshanga mistress mchara Faith Kasiraje kamshanga hina gate kuna buriza gate nti mistress arahika niwe nanyenda mureba nguriya ngenda mushanga yemerire nyanjura tiye so and so tubanja ngo beno nyenda te atoke atandika tuganira tunoruga heno mbwe natandika kumbuza bikunkwata konko bwo tugenda andambuzishomero antwara chiyungu antwara bakabino hente andambuza classrooms ntuganira ntinyine bingi byo kuganira naho kakanta kumanya ngo kariyo nambuna ubwo wanyereka yo timanya ngo ariyo nanyereka ishomero otyo hati kutwagira mu office ati mwene kinakwetire atorwa katano ningenda ati ishomero ni ryawe hati ati ra posting letter yawe kurgo ministry otashabire utina idea and posting te hati shibizire bita ati mbwenu ati nyokagira ikitego tugaruko witumbara
ati kunazo ministry banja ngo ndo okusijja mu ishomero ati kumburiza abantu muri kabale ati banja ngo niwe uri kurubasa ati mbwenu ati nazo ministry ati show zo ministry ebya file yanje ati byona tukabironda twabikora ati reba posting instructions posting nyowe kanta kwenda ubwa head teacher kanta ari prepared ati wachimanyongo rwa katano ndiyo ninjenda ati mweno ijando twana shindaje nobwire bwo kuzomukanka nkagamba no mwami nkagamba ati nawagamba nawe atebaro hanjije ndikashona ahumbe ni nkora ati ndaze yo nkabagamba ati na director niwe yampire details zawe atebaro ya kope ya waji bona abantu around you bakamba kimanya iwe mukama w'ikintu niyo takuchimanya ati ngenda nango mbwenu mkacherwa kuza gukora that day so ngenda nza NTC director witu bakana bamweto mwami munabi ko mu office tsimbanye sero mu weekend tukunkana hazo muhombe ndebangambira ne barayibamba that is okay we recommended you can manage orengune na mehuire ndeba ngune na mehuire ato mwazo kumpinguka nza kugambira mwama bo tugwire tukatine masimu ngo notero gambe cyabaho zagambira mwama ato bibo tuwashemererwa ntujya kushemererwa kuza kuba head mistress mwisha tabakuronze ujya ngo tubarebe ngo bibasa naba head mistress wahombi wamaraye ubwire buri kwingana cyo head mistress nkatandika 1996 March kaija kurugaye 2001 96 to 2001 those were 5 years katandika nka license teacher I mean nka acting kubaheza bako advertising na applying ban confirming na ba confirmed level head teacher nakora so kuna bindiyo kwe tugira orientation and induction commission na yanje ati niza kwiha yuhombe no ntwara nkahe ati niza kutwara witu cebambe kari yo munyankore commissioner ati nkumbe atukume muri aho mu induction ati nagenda kurambura amashomero ganyu mwena ati nashanga hombo gikozero ine reputation nunji ati mwenye ndangoze gukora cebambe ati niyo witu nabanza byangumira konka kwiyahereze konka shobobwa hedi cyo kashangana bushaki aha muntu tarabire omustage za deputy manya kurga omushomeso wabutosha kurga bwa lecturer hatokesha head teacher keshanga ni head teacher mwenu ikirungi mukama akampereza abanywana banje nagoma nimbuzo bwo bwire Mr Henry tuyagenda kari head teacher wa Kigezi High School nagoma nimwebuzaho inyunguzo mu bandi ibangambire cyo gukora nabona supportive staff nabona supportive deputy nagirebe nchiko barungi aba PTA aba board bambi nareba banyamba gukora umurimo nasima mukama tine experience nkantaka bagaho deputy nkantaka bagoti ukanatandikira ho bwa head teacher wabukora so commissioner ankunda atunoza chebambe naza chebambe mwaka gwa 2001 yantwarayo abukankaba confirmed as a head teacher on 2001 yantwara chebambe ubire nangwa abana bakabari nkabakuzire tukantu taharushozi hombe so ubwo nibwo twinja nareba mutu tukatwara family yona nabana kuba twara Fort Patrol so ejenju eketaka huireje aha mukama hariya kwanyu originally akariya witron twombe kataka hamazireje konka twafurure bintu twabiha hombe twabireta hano na family yona then aza chebana yebare kochiro a program reba hindukire konka hadakikeji dekatumure Rukaye mukahumuro tikiri ha program reba hindukire kana mjenyo witu no mchara pisti ndiyebwa ubwo kakoro myanyetara kushana kunka sector ya education so abashomire masheruka abashomire chebambe abashomire bweranyanji aba BSU n'abakabari
nimureba namumanya kandi ebirungi bye nibyegambira katugumize muna obwe omwahure we yaguma nkahi ubwo mwahoro bubwira kana akora nka education secretary mu diocese of Kigezi yaguma ari gukora diocese. Okay, niwe naza Chebambe. I see. Wamara yobwire burkwingana Chebambe nakakora 2001 konkabo kugira ngo haka hari guma ningambira kamishana nze nakweshengereza so 2002 December baba nibwo bambonera umwanya go kuzamasheruka so 2003 nahumurikira amasheruka girls yajya nayo ati tari kabare ko gahakiri najya ntahakiri at least distance yacyendera so naza amasheruka 2003 first term twakora amasheruka hagumire hatariyo mizi hatariyo mashanyarazi ishomero ry'abishikibonka konka mukama yatwasa and I enjoyed my time in Masheruka girls. Wamara imyaka engahe? Namara imyaka abukankarwa 2007 end of 2007 okaza 2003 wargayo 7 4 years 2000 yeah okay so 2008 nazabwera nyanje natunga transfer eje yaba promotion kuzabwera nyanje girls 2008 2009 then 2010 narugayo. Okay, 2010 erikwa naza Wakiso School for the Deaf eri Wakiso ate ryo warjoiningo tabo kwatirgine kakwate n'amashomera gwaburmo tugina kakwate n'amashomera go nabendimu kunko nabendi bwera nyanji nkagiraho ubutikirizana na chairman wanje wa board as a chairman wa board akari bishop so tutwikirizana so hati nk'umuntu mukuru yazo ministry bwabene bantu arokwe sign language shiyo kora jimanyireho kandi arajugwineho abana wadenangwa bashomesa no communicating konka to kubura kwa addressing abana tino mwene ekaba challenge in my life kubampire posting letter ubwo mwamaka yakirira kora Kampala nabana bariyo bari nakwata umuhanda naza kwaronda shomero twazayo twashanga kirye kishaka butuwaze holiday time twaziyo twareba twashoberwa tukora ki nagaruko ministry kwa ngo junior recommendation tutungire ngo zo mashomero amino zo utagaruko mushomero ya Church of Uganda ozinkahi ishomero ya government mwene okuniyo tugwino mwanya ntashi sign language ibintu bijurota ngo zo kubyega tati abana bareke kwega ngo nyone nza kwega sign language konka mukama woni kirize yabo mwesigwa kutaho mu ishomero deputy no mfamato chairman board ari nawe no koko ba members bakacikwa bingi bona type abashomesa ngo almost half bari deaf rero keshango kashango ryaho bakwa interpreter kugamba through an interpreter hona shecho kirabaho burizo tu workshop no murumo gwa burizo monko kunshitame aha nimba ningamba niwe konki otakundeba aho tuwamisho no gatira interpreter ozo kwa addressing abana assembly oriyo no gamba konki tubari kureba ni bareba interpreter aho kabone ni bareba signs hato yebuza ndiyo ningamba nabantu but it was a lesson. That was a serious demotion. A serious ebyo ko byabire nuko byabire konkanyo ngisimira mukama. Anyway na burizo baneriyo kwega na checho ngo ndi Wakiso School for the Deaf nkamanyangu nkabani interested kumanya abana bakazaruga barye batakura so muziro mwa kujyato wanje akazarwa nahurira twonko busheru
uwanje akazarwa nahurira konka hijeki undi atakazarwa atakura twaguma tutegereze ngo ahurire twashanga atakura ntasima mukama tito abandi ntuzara abana barwaye bona bari kurire ushangukira nomo ntasima mukama ngo abandi abana barwara ubusheru konka nabo bakira so nsimira mukama wakamara imyaka ingahe wakiso school for the deaf nkazayo 2000 and nkamara imyaka 2 n'icweka kawagerizeho kagezaho ishomero ritine sente oyiga muzawu hakara munkabana bangahe mu ishomero bakabatayikirigana warwo mu ishomero ry'abana nkarukumi wazo mu ishomero ry'abana batakwikigana that was a serious slap. Yeah, it was. Yes. Emyaka 2 wagumisiriza waye hangana zo mu nkiko no kika zo ministry uzankahi bajantona kuna abintu yokwe ndibwera nyanji headmistress Professor Joy Kwesiga, who is the vice chancellor wa Kabale University. Bakabantira ha council ya appointments board ya Kabale University representing head teachers. So kuna abendu wakisoko one time mbona yanterera ati bishi tukavugana tubugana ati tokabasa kujoka kora ni twenga assistant academic registrar in charge of exams ati kantwenda umuntu ine integrity uri kubasa kurebera bizamu akareba ngo haba mu integrity mu examination process ati tokija tukakora hamwe kandi shinyo kandi secondary school teacher kandi ko wa government ati no ataro retirement atonoshaba retirement atmana nyankani nkoro mu government university atanashaba retirement at so there is possibility nkanta kumanya bya retirement there is a possibility for retirement atono gishaba bakwikiriza no ijana tukora hamwe so you want simera mukama shwari it became a blessing shwari so nashaba nachishabira nachyaringa na family banyikiriza enja buri omwena katera haleluya unkana yajandi mweno kasita kabare nyine ye tuine ya makagitu tuine yenju kantai so nija nashaba banyikiriza ministry yanyikiriza retirement nija natandika gukora Kabale University as an assistant academic registrar. Ogana mwaka guha ogumwaka gwa 2011 kuna abe nakoraho nahise myaka every next week kuza kubeshatu Bishop Stewart University advertising eri kwenda university secretary obwe Kabale University care private nayo mwene byentasi abiri bitari bironji so Bishop Stewart University ku advertising na applying nazo nakora interview kumbari aho mbona banyita uzo kuba university secretary so 2013 naza Bishop Stewart University nakora ubunanga abana abasibura nangwa kangize ngo nibaza kunkwata kubiko nka banyitegereza ubwo mwami akayatandikire kushasha kandi ari Kampala tumbwe numbarara kabaniyara secondary na income ubundi kayongera ubundi buko nareberera mu rwiri so banyikiriza bandurizinga bansibura nagenda official naza Bishop Stewart najikora ka university secretary after 5.5 years Kabale University nayo yatunga chata yaba government kumbani yao one time they bad advertising ndio mu gwa deputy university secretary ati sharing aho nabantu bamwe ngo no kuba deputy wo mu government no bori hare kunagereranya aza kubicuruza nashanga emushara guri nka almost triple gunabe nintunga Bishop Stewart so najanta kantahi nango bo mwamame amani gakaba gabire make so mu September 2019 tukakora interviews mu June 2019 September 2019 1st September na reporting Kabale University wow as deputy university secretary
tukakora interview turi abantu bingi kuganira mukama yangire mbabazi. So since September 2019 to date ni Kabale University as a deputy university secretary. Hati niyo post retirement contract aho emyaka ya retirement ekahika mwene konka waguma bampa contract bambi. Experience yawe yemirimo teyangwi konka challenges amurimo okazingurota because bwene njango nyenkasingura ninga mukama no yabera nsinguza mazuma hato bwe mintwairo bwo borya murimo kabobika muri ngo ki o saving water okusavinga nienda kusima mukama munonga habwo mwami w'umukama yabera mpiri akata hati bambi. So right from day one it was very enterprising. Hale kintu echo yakintamu obuna kujya ntubu ubwembera zabezira kubi turi ku mishare tari kumara tukatugira ba staff kubaye bahanke byo nkago agomategesano bya group bya bibitinidi abakwenda akashera babiguza atandika bigura tuje tubito mu town tubiguza tubonaho ka difference. Wow. Okay. Tubonaho ka difference. So abandi bakibane bari gambe iki bari reki then no kugira ngo tukatwine umusharo gwanje na twino gweyi umukubanza kusavinga kwa kutari kwa mani akukazi kazitaro we are depending abazire bitu n'abanyabuzare for food. So konka mukama kuya twase totanika kubona ka sente aguma nakora bwa ubuntu bwa business kandi obariho umuntu we kanisa kandi umuntu ariho umuntu we kanisa akwata obusente bweye agenda ha boda agura esente foreign money achizo bwire manyango wahurira ngo manyango zaye yongera mayaza agera ati atubaziguza niyo nangwa bimwenda kubyetegereza kutwaha amazire totanika guma nituguro amataka tubona ka sente tugura itaka tukwata loni tugura itaka so ubwire bucika tuguza tubona kutwagera ki okutwabona ho ka difference. So niko twagumenta tujya tusiyo actually nabana mbeni magament police yanje na dad wanye keryo kugira ngo twaguza itaka to saving tuje tugura herindi. So kutabe tuguza itaka tugura herindi konka tugira zitwa saving. So twazo mu sako mu group bw'abantu bingi twatandika projects n'abantu bibina umana mutayimanya buri kwezi ne mutayaka amuherwa umwaka mugira ko mwatunga kagira ko kaba pushinga neje nko twajombekire twatandika kutunga ubulo no mu Centenary Bank nenki konka tugumana tugira ki twongera yebare ko kiro a program reba hindukire konka hadakikeji deka tumure Rokaya mukahumuro tukiriya ha program reba hindukire kana mujenyo witu no mucyara piste ndiyebwa ubwo akakoro myanyetara kushana kunka sector ya education. So abashomire masheruka abashomire Kibambe abashomire Bweranyanji aba BSU n'abakabari numureba namumanya kandi ebirungi bye nibyegambira katugumize muna so muntu ndijoro kureba we no ugira ngo akabikira atanyensya kandi akatebekana sato kumura kwi atokuhumura no tandika ori no uchakoro kinamani abo kuba either no zo mu ba investment club bwa groups na mwito buturi muni bwingi bwa groups amwergo mwaka mwabagana kutakazirya then hati tukatu no mu unit trust tutayaka sente kagumayo akobwa ka unit trust tokora tokuza kwihayo unless arwekizo akoti kagumayo nikache konkani kaguma nikeyongera so obu group so obwe muya mutaye mitwari 5
buri kwezi yamutaye imitwaro 10 buri kwezi konka mwahika muherwa mwaka mwazi kwata baziba kugira ko mwazita ninga mugire cyo mwazikora cyo mwaziguramo ito cyabinshi tuyamba nitakaboko bita koko uri kugura rizo yesa kare waza kuri kuza nokoraho difference mukamugura kabare ningana no myanya ndisho anyway ya okay Kampala tukagurayo nakabona Mbarara tukagurayo na hate nabonye no plot bwanje no plot Kampala ro buntakagurise nakunu ya kabare tukantugurayo ubwire bukika mujya mwagire kizibu mugira cyo muguza yego nkamwe nito byinji ebutabe tubikire mwame kuyarwire tukaza indi y'emirundi 2 twazo marwariro mingi so sente nyingi zagenderokwe konkana bwene musime mbabazi kuja mukamo bisevinje munonga akuba ubwirowe mukana mugwerwa kagwe munonga okay nabishemwe bakatwateraho abanyabuzare konka hagabwa nito hina kutwine konka hati nkomushomesa akabika honka percentage rukwingana ki ari yaho rukwingana ki niwo bori senior teacher ati nibatugira wabona umushara ito nkabishemo inho kimwe kikumi atene of course then niwo gire cwaye bikiraho ati either no sakwe bikira 20% ninga 15% ogira account yours tawetari a savings account etari account eje ya daily operations mwero niwo yeshashure akasente kawe oyeshashura zo kabiko taka kwataho then waza no mugabo group oteyo amuhergo mwaka wazi bona utakaziyo kandi kuzirya ira unoziyo kushashura nka fizi nyamara kushashura fizi na yesho saving one by one makes a bundle okay hata abana bawo baringa hesha heje abana banje babiri okazara abantu bamuringo kinabishi nabojo mix inkazaro first born wanje no mushiki shi akashoma mass communication then masters in MBA nakora na African Union but nakorera Kampala she's online nakora online but right bamwita sana traveling then I know side business yeye bakweta Mara boxes she na specializing on gift boxes so I'm keeping a business she's in Kampala tabano wanje wa kabiri he's a lawyer in a first and company advocates in our Kampala wa kashatu ariyo mu tourism nawe no mojo okay kandi hati ibyo kureba hano wabikubikora okay so ine nabishukuru abana babo batungira maka inabishukuru babiri abasigazi banje bona bagira mu maka umushino wazakagiremo okay ubwanyine nkuro abana ushangire bombushaki ubwanyine nkuro abana bushe ni burungi nibushemeza kushanga abana ibihumuro byahika babonyiherereza nimbashemerirwe it's a joy so hateje kana no gituramo ogaruko gikoza nka business no changa cyo rukushaki kushanga ngo burizo boye nabagenya botine kakwate nabo tinchine mu nanga tinchine mu shonga yona aho kuba abakoza kuyija ni babashabire ngubije mu batebekana umbwire mbwire okay so twine ebishenge byabagenyi twine byite bya family kureka family yaneza kwisha we close tumukwakira abagenyi tukwakira abagenyi tunaba aba long stay abakumara ubwire buringwa tunaba kustay ngo ubwire buke kunka bari kwisha bareberera abakozi banje abareberera urukwende cyo kuri yatu cyumuha utakwenda arukwenda kucetekera tumuhe kiyungwa yetekera kandi ukwenda kuri yahero ari yahero stera agenda aija nabiyama okay hata abantu bakuri harabaje bakugobera mbata kurujira umbukugubwoyine harho abantu abarsamuhoya bari kujya rahanga muho mugishaka nkwataraho ati hine ukugwo bisemu community community njigo bise wewe nyono mwami tukorora abantu abatari abita butwezarira bamwe nangwa no mucyo witomwe
tukampikinga up aryo mu senior 3 somewhere twamureberera yamara kushoma twamuhingira hati na wine family yokwe Kigali then abo tushomise nabo ni bingi abo tushomisa abaturabiro mu mikono ni bingi iyo munonga na hati ya nino mazire nasingirira comprehensive school of nursing amazire actually results shohoro muri yoko umugeji match nyine habana abakunyeta anti nababundi kureberera nyine habana abumbugiye no mu byo mwoyo nintunga abishikibija for counseling abasigazi for counseling tubombekira amaka so really we are out in the community. I have fellowships umundu kuza tukaservinga community na mwene 8th March Women's Day ito tukagishoma n'abasibe abakaza ba dorwa group yanje mwe niyo twagire kama yatwasa twaronde ibintu twabatwarira babatwarira empare twabatwarira pads twabatwarira kasabuni so niyo twashomire. So I am an outward person ya body ya Ruharo Mission Hospital. I have been the chairperson of appointments board for now for this serving Kisanja Chanchakabiri 8 years. I have been vice chairperson Masheruka Girls of board of governors 2 terms. I was chairperson board of governors Busibo for 2 terms Busibo SS. So community and serving. Ninde bujwire midari eje midari okajugura bakajugabira konga memunoza kuija ogo mudari no gwa medal 2019 I got a medal from the government from His Excellency bakusima abo gukora ki abo gukora kurunje nka head mistress. Wow. Ego no gwa Bible study Bible society I'm a life member. I'm also a life member of Scripture Union. And then when it's just amazing grace mbabazi akonka kagura ninkataho kama kanjirire mbabazi nahundi mbabazi za mukama bosama mwenu ekishongore cyo kukunda kukira yecho ncokiye ekishongoro Yesu nkaragana niwe kuguma niyo wawe ninjira turabire mu turre no wasakushango yine nkira kari akanyonza Yesu nkaragana niwe kuguma niyo wawe opwere nembabazi zawe ai mukama wanje tindi tinanga bazona wabanondwanaho kandi tindi abamuhanda wabahonye bembeire. Okay. Hatukurota arashomire nogero kabori nka muntu wa muringoki. Kurenta arashomire. Nkobwoheza P7 n'ubwo ukatandika ensi noja hato kabenoshaki. Kuntari akakikuruona nanogire. Obutashobora wesa mbukuza. At least hati maburizo banenyemuka nabanjira ki. Ukakuri yoko mucyaro kanda kumanya I can't imagine that life. Masum. So nisima mukama mnonga. Buzuma. Hati nkeje shaha nomanye ebyesa korane bitangaza. Nkeje shaho kabanka reborn. Turiyo mu assumptions. Keshango riyo mwana muto emnyeto w'emyaka nki 14-15. Ni kintu cyecu wakufokasingaho ukakora hamagara gawe icyo kurenga utokozire. Sinakufokasingaho mnonga. No oku minding about my size. Size kwingwira wachichiriza. Size. Unajiro mukuzara na tena afayo. Naza kushanga size yansije. Kanda hiya hikate chigaruka nyuma. Chigaruka yo. I'm trying but Angele. Okay. I would mind about my size. I do exercises. Okay. You know? Nibyo kuriya cyo ukunda kuriya? Ukunda kuriya. Mwena hati. Mwena nkagira sukari. So it limits me. But I enjoy matoke and the pumpkin. Nebihimba.
Okay. Ebihimba. Himba. Ano bushaza. Ebihimba. Eh. Okay. So And vegetables I and see. fruits. At What I least. cannot miss are fruits every day. So koroba warjiro magara genseji. Mm. Ninkizina kirunjiri okwenzorere cyenyuma abantu agome bakwishireho ninga mbweni mwa bashomere kimwita legacy. Ninkizina kiri okwenzere kuri Kenya. I think I want to be remembered as a prayerful woman. Wow. Cyane kintu kikuru munonga. Koze ebintu ebinje bindebire nebindabire mu nebinkozire mbikolira amaju. Kolira mu kushaba. Okay. Turukwendera ebigambo byo byamhero orukuhereza buhazi abantu bagumira program bakureba mbabasa kuba bari mu sector yawe y'obwegese babasa kuba bari mu business babasa kuba bari housewives mbweno buhabuzi orukuhereza abantu banatendere. Bueno, ekintu kureba, life is lived only once. So whatever you do, do it very well. Very rare bwo kutunga time yo kugira ngo ogaruke nyuma ngo tereze byazireki ebyashobiri. Kwa kuryo kushoma shoma. Kwa kuryo kuba umucyara bo umucyara. Kwa kuryo mwene cyo rakore cyona, whatever you do, do it excellently. Kugira ngo utakaje had I known. Kuri nakozire iki. So that is what I have found in life. It is lived only once. You can't go back and rewrite history. So that is my advice and my encouragement. Whatever you do, do it the best way. So that you have no room for regret. Utarijiro kuri namanyire ningo tukuribangambire iki. But do it to your best. Niyo waranze nyuma joti I thank God eti nkakikora. I thank God. Kwa kuriyo kuyamba omuntu muyambe to your best. Webari mno. Migobambe. Owari ha program kanda honho twahenderera ogweno yari omjenyi wetu omukyara Peace Tindiye watshabomwe. Ebigambo bye byabe bigambo birungi munonga kandi nashemerwa comment yo kugira ngo you live once. So buri kimwe cyone cyo rakore kikore azifuri no kikorogwa muheru aboko ebintu bimwe bya byashobire no buturabe ntubyesiza tukagumiza mu konka tukabasa kubigarura. So nicyo kimwe na ukore kibi sometimes natwayetisa mukama katusasira konke nkojonzo gumaho. So mbwenu echora kore chikore ochikoreje omarire orukumanyangu no toro murundo gumo. Nashimira munonga ahabo kumtunga aha program yetu yari bahindukire kandi nakunda munonga niwe ogumire hono tureba.